Krumjare SKTV group Punupatram Nokcheri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Manipur da pangthoktana lakpa 2022 dagi pangthoktana lakliba delimitation habadi Manipur gi assembly constituency amadi parliament ki constituency sing asigi magi boundary habitar magi boundary se redraw to amoni yek thukpagi yekthok tujan keno hai matamda magi chahi khudingi chahi tara khudingi census missing hegal pasigi matungina magi boundary sida natraga assembly constituency amugi manungla riba mi masing sig koi Manipur gi for example 60 assembly constituency lai basida constituency khudimakta magi legeda ba voter masing si chang manan ba habatare lo chang manada taragadi assembly constituency amadra mi masing paige yamba amandri yamna nemba under representation natraga over representation uhendanub gidamakta more or less uniform or equal representation lehenub gidamakta hairiba boundary se rewrote of banauna yek thokpa chak thokpa pik thokpa habatar kharam assembly constitution kharaga chak thokpa kharagna pik thokpa sum raching ba tawbagi process bu ne ko ne delimitation harise tama to na parliamentary constituency ki su missing yam hengalak targa di koi parliamentary constituency du su madugi matungina parliamentary constituency ki missing hengar pana targa lejari baduda magi boundary se redraw to ba habatar population si sona kandi sonda thangdo hangjin to bagi process to ni delimitation se aduna how khiba tang tara taret sida koi pending warga lakhiba adum la delimitation ki process si how khiba march ki tang tara taret asida supreme court ki maike degi mase tha ahung gi manung da delimitation ki process se lotion gadabni hadna center lenga ta ya thang pigre aduga mathang gi hearing su july gi tang kun ga mathoi da pigre adun july gi tang kun mathoi id masi bhau gi manung sida Manipur gi delimitation se lochilo habi waham dunia aduna Manipur se delimitation to unugi damakta ready oirabra mamang dari 2001 gi census ta mikok te yumpham oiraga tawgada delimitation ni adubu madugi mikok tu dam missing se unnaturally yam hengatle habadagi masi irang thokidana tawidana lakpani aduga 2000 hoji phawbus 2025 year phawbus da pangtokna dumak leiri habta adu hojikti pangtho haba labni na Manipur se ready oirabra habagi wahang duni kanu hojikti president rule su lere maramaduna sigi charak sida hairiba delimitation se tawgadori bra haibagi wahang duni thawam sig manung damra madona hairiba issue sig matang sida khana naina gudam tang si SKTV ge studio lengsen do lebiri basi renowned demographer Professor NARENDRA ni ham to NARENDRA Budram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki Southeast Asian Studies ki HOD wajah Dr. CHINGLEN MAISNAM ni wajah CHINGLEN Budram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur University ki Political Science ki Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI ni wajah NONI Budram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan pase wajah NARENDRA dagi adum open tawjagi wajah NARENDRA kamai tambi bi laiba anoba koi Supreme Court ki yathang habatare si yathang si enabgidam ta Manipur se ready oire hani yang bi abra natraga flashback the historically khara 2001 din hoji phawgi mar sida hongai ba mayam sida yare hana lobu yaro kamai tambi koina delimitation je katang hangatna delimitation je koi khangmina bam sangi right aduna koina India na independence phangaba matung da so proud je powda delimitation je mari rak tawgra 1952 da koi under the delimitation act 1952 lene adagi 1966 63 da mung tawgra under the delimitation act 1962 da adagi 73 da mung tawre under the delimitation act 1972 adagi mo ko lapses decade ani laps organ da 2002 da mo under the delimitation act 2002 da tawre ana masigi last ki 2002 da delimitation to base da koi state mari haidare ne Assam Manipur Nagaland Arunachal Pradesh si smaina tawgi dabne adu masi tawni hena based on the 2001 gi census record ta based taroga tawni tawde hues and cry tawdana Supreme Court phawba yongna dana koi gi masi case sathagi ne masi case meli koina atopa Assam gi na moi foreigner issue gi NRC tawdi habigi problem menam lere Manipur gi na 2001 ge census the particular district kharada koi gi exponential koi unaccepted over population growth for example say Maung Maran Pamata in Puruls haiba Sanabati districts ki haiba subdivisions mari singsi da population decadent population growth say 150 160 and unusual report me am la ko ni masi genuine den to dagi aduna ngasai gi research journal of India ba bo yongna dana masi finally ko na table da haiba subdivision ahum sigi se 39.16 ta decadent growth loin tm gi aduguma bayam sing gi matu ne case sum cha tharak bane matang sa tharak ko sei da
last ta ngasai gi case se dum loi ki de adubu 2000s khoi gi kano se da khoi ke hai tare khoi gi 19 kano se da 2000 se IT2 IT2 article IT2 je khoina kano de kano hai tare ne modify to se khoi gi kano se da kare hai tare IT4th amendment to the Constitution of India se masida hai je ke noi bu khoi gi delimitation to was all India gi oina delimitation si 2026 pau the freeze to thamni aduga next 2026 ki makha da lakpa census ki data the base roga kano si census pangtho delimitation pangtho ne lakhi dagi khoi gi koina delimitation de to bu yaroi hai gi potu Canada dana the case to handegi bani ba adu case to still case to dum divide to ba ya bagi port am su le ri dana adagi ama ngasai gi 2001 da koi gi to ri sina delimitation act 2002 gi makha do doi ne ba 2002 sidi census data is based on 2001 ki data based on doi ne whereas koi gi Jammu and Kashmir recently to de dana Jammu and Kashmir 2020 gi koi gi parliament na president na salara si to wena to ki bne adadi among masai gi reorganization of Jammu and Kashmir act 2019 gi makha dawri ne ba aduna based on the census 2011 da dawri ne ba aduguma complication mayam am le ba aduna hujik Supreme Court ki ruling ki matung ina tha ongi manungda delimitation to hai basi ko right pi re adu hai riba delimitation to matam da ngasai gi IT4 amendment to the Constitution of India gi do masi amendment to thop darkar oi have a question nam si arise to ba okay madu gi problem si arise to ba if karigumba 2001 je 2001 gi census data we Manipur gi based on target technically problem amana krai da problem ji lege bu masai gi census akoina delimitation to matam da magi boundary allocation je to dring gi mamang da akoi gi journal caste ki schedule caste ki schedule tribe ki magi seat allocation je han to gi doi ne seat allocation to ra matung da magi area wise gi amu demarcation la ga to budong ne aduna hojik 60 seat le wi da Zanian ki sit kya oidoino schedule caste ki sit kya oidoino schedule tribe ki sit kya oidoino isi entitlement sit hot bagi masi ki procedure sam leba magi guideline principle is the base ro godoini technically khatang mas da akoina loophole ya ladies na ken odang sai gi mau maram pamata na puruls ki population explosive leru table the reduced option ki bedo reduced option ki bi sida akoina census ki final report for madam da magi figure du body population CCC le de haire adus no pa kya no nupi kya no adagi magi schedule caste na kya no schedule tribe na kya no haibagi adugum information di leite ba aduna horen na koina delimitation gi koi gi boundary ji allocate to dinga mamang da ST gi sit kya oidoino SC gi sit kya da kya oidoino zening gi sit kya no oidoino harak madam da madu gi technically loophole le ba mara hairiba subdivision mari estai da le ba mi sing ji loina ba ST one treat to do ra adre AC kyam yaw do na du mai pot ma le ba yes madu identify to ro matung dagi di khoi ngasai gi magi area wise gi location du delimitation to ro bagi mai kak thok kaksin ungto hujin du di yare adu ya na ma sirkya le de ge adu problem le technically adu if 2001 is da khoi na census kind of delimitation census ki da delimitation tok tar ga di akoi gi district wise gi seat allocation ji sentok sin kan le sentok sin kan le okay aduna sa gi Imphal east da seat ama akoi na reduce tong ne ba west da jo am tong ne ba adu Bisimpur do am tong ne ba Imphal east ka west ka Bisimpur ga tong ne ba adu whereas akoi na somda mu akoi gi kano se da Sandel da ama increase to gini okul lama increase to ni sanapati da increase to ne ba sumaina change kara lakane ba ki 2001 is the base of that okay 2001 gi census tami kok to yumpham weraga hariba delimitation ta whether delimitation act 2002 se same given to matam do Manipur gi mikok thi ki 2001 gi census report se da census si amna unnatural growth si hariba mau maram paumata purul se da thengna ki ba senapati district ki adu atop district in the su yam chaw chawna unnatural growth se population thengnari bani manamuduna yamna controversial oiba Manipur gi census amo given maram weraga hariba census the base tawraga delimitation si assembly constituency na parliament ki constituency si
redraw tawba ngamgidabani adugo jana thambi ki domaina ko 1952 da India pumugo na ahan ba delimitation tawre 1963 da ni rok subu to tawre adugo hom lok subu sina 1973 da tawre masigi matung da 1973 ki matung da yam chawna controversy lak pase keno ha matam da ngasagi lok sabha ki seat si koi missing hegalak pagi matung ina koi UP Bihar ko mada missing am hengat pa mafam singa sida sin masing si lok sabha ki am chak kido ba South India rom da koi population control tawjeri ba family planning program ning thina tawjaba gangu singa sida sin masing han thau pagi adu problem la ka tur hedna 1976 ta koi ki constitution Indian constitution ki nifu ga ni thoi suba amendment 1976 ki matung ina chahi yankhai gi oina koi parliament ki na assembly ki state ki ogena assembly ki aduga parliament ki ogena lok sabha ki seat singa si loinamak freeze tabo hojik leiriba masing sidagi amate henga thaba haidana for example Manipur ki 60 level 60 seats chahi yankhai di henga thaba armai tawdana India pumugi na su khoi 543 lok sabha seat level henga thaba haidana freeze tawraga chahi yankhai gi oina habadi 2026 pawba thamaki bani aduga makha tarakpo ina 2000 koi 1 sida koi marifuga mari rak suba amendment ong puthoga hairi marifu mari suba 84th amendment of constitution sidana mo 2026 pawba freeze tawbusi sigi makha tarak da ko delimitation karam kana tawda ge hamatam da 2026 ki matung dalak ba first census report ta base tawga haibani aduna sigi marak sida lakba census ta base tawga tamna 2026 ki matung dalak da census ti 2031 ki census ni madu da base tawga delimitation taw haibagi wapam ni aduga adugi marak tu da mo ko 87 amendment act among lai ko 2003 da hairiba 87 amendment da hairi jana keno da adu target matam sang na ko delimitation tawdragadi assembly constituency khar da mi masing am hegal pa khar da handrak pasu oibi maduna maram waraga under representation na traga over representation torpa yai haiduna hairiba 87 amendment act asida hai ki basic keno ha ngasai gi freeze torga leirmina assembly ki seat na traga parliament ki seat hengalgum si adu magi leisure bus seat manung sida mi masing help maduna boundary the adjustment redraw to budi hansi without changing the number of the seats haiduna 87 amendment to constitution ta tawgi habtare madugi manung channa hoje kui Manipur da su 60 seats gi si hongan da bida 2001 gi census report ta base toraga redraw tawsi har kui oham duni adubu 2031 siri kuisal tra hoje already chahi manga tor ta ngai re tuna chahi manga tor ge damung ta kui haidi 2001 gi census report ta do su controversial oiba maduda kui si delimitation tawgodori bra thaung gi banung ta tawhan de supreme court na di haire oja selen comment thambiwe kita tak nak cerita. Ya ya. Kanau sekarang Oja kanau noi tabna maram maraga lok. Hi views. Karingumba 2011 da. Am oirang khalaba. Adorega di Senapati da tara heng kaneba. Sit se. Sit di hodi taruk lairi se. Taruk lairi si tara. Okay. Jadi missing kuni yang betam tu sumai tai. Adagi mana Tamenglong si maliang de. Churchampur su lengde Bishnupur amande Andhayu. Aduga Thobal amande Imphal West ani ande adu Imphal East amande adu Ukhul Chandel lengde aduna sigi bunam si yang kanta population gi census ki matang simadi aigi modadi lakadori ba khoi census masigi matung to bosina khwaidagi hen chunani habisi ai wakal ne John Petras na masi best parliamentarian koi India gi mamang gi 2024 gi best parliamentarian masi Manipur da laki Manipur gi irang gi mai len laki matam jida ai ga su na jawi ada hapet delimitation gi matang si maga hapet kanai ada mana habisi John Petras na habisi sumcha thamina bani masi ibida su yor emana koi media da masi grang ibis de mana hai delimitation jina kamai to geda south ki state punam makse state punam mai di ayam state chingsi North India gi formal colony onen Okay. Once delimitation ji tawrba and delimitation will turn south into formal colonies of North India high never aduna last koi gi south penalty pibagi haidi man population da pajan control to kibagi madu reward phangbai mohta penalty pibagi phim leire kaina adom da hairi ne and hojiki senapati daga hengaliba masing adagi hojiki punam akstang sai poching ji yauri census ki pots aduna 2025
5th ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕ 26ꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯄꯥꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔꯈꯩ ꯐꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ 1991ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 2001ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 2011ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯇꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯂꯩꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤ Okay, difficulties ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2020 ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 2026ꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ 84th amendment of the constitution 2001ꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2026ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ first census after 2026 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤꯅ 2031 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤꯁꯦ 3 ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 3ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2031ꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ 32ꯗ ꯐꯣꯡꯉꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 32ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ 2032 ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2032ꯗꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ 60ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐ꯭रीꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭रीꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯔꯤꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯨ 87 ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛट 2003 aduna hairi baduda aduga madu matungina hana koi 2008 ki February ki tang nipan da Manipur gi oina ngasai gi Manipur khatam ta koi North East ki state mari Assam Manipur Nagaland amadi Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir gi makoi gi delimitation su tawdana ba haina defer thengthana ban deferment gi notice ama thokibani maru su 2020 koi corona marak haigadra masida mu masi handokhrabani aduna handokhrabni habidi delimitation tawbu yare on the basis of 2001 census report haibnina hojik tawduisi madu muk tawroso mu Supreme Court haijalabnina Kashmir gi style da president rule lairinge manung da tawur maina Manipur gi tawgedori bra habagi wahmdani adana ojanoni kamai yengbi अखोगी delimitation की इश्यूज़ मणिपुर खरा अदम यामना controversial ओए particularly करीगिनो हाइबे मतमदा अखोगी असम दा NRC लाख मतमदा थोखिबा अखोगी demography की question अदम आइना मणिपुर सो ख्वाइदगी मरु ओइना लाइसे delimitation तौबसिदा यादब नते हिंदवेदी delimitation तौसी but with some riders हाइबसिनी अदना नहांगना हाइबिरिबा राजनोजी याम फसना background थंबिख्रे खोना हाइदरसु यारे अदुबो अखोइना 2008 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना होल्ड तो डेफर तो की बस करीगे अमुक डेफर तो बस लोय की बनो हाइता दी 2020 द प्रेसिडेंट ने रिसेंट तो बायदना टेक बैक तो की बायदा सी ऑर्डर से द प्रेसिडेंट हैज द पावर अदना मसीगी डेफर तो की बस कक्की बा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना ऑर्डर मथोगा मरम अदना मणिपुर की delimitation तो बसी तो बय याबगी constitutional process मत लाखिबा हाइरिबा प्रेसिडेंट ना टेक बैक तो की बसी की मतुंग सिगी बेसिस सिदा मु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना हौजु जी तांग डेट 17 मार्च 2025 ता मणिपुर की delimitation की प्रोसेस 3 months की मनुंग द कंप्लीट तो वदबनी हाइबा इनिशिएटिव से लापनी है ऑर्डर से लापने खाली बट हाइरिबा ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से फर्दर अपील अमा चटपा मतमदा दुम अदुग लीगल प्रोविजन लेगदरा हाइना अखोय खाली मरमदी अखोयगी कनोगी मणिपुर इंडिया की सॉलिसिटर जनरल ना हाइबसे मणिपुर से होजिक से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से यामना फत्ते अदुना मणिपुर के केस सिददी हाइरिबा डेडलाइन जिरा तौबसी खुदोंग चारोय हाइबसे याम कन्ना हाइ अदना हाइनिदी मणिपुर की मियाम देखोन कंफ्यूजन अमा अखोयगी delimitation की for and against like bani si marta confusion am thopa mali ado aikoina nainabada haidori sidi karino haiba matamda delimitation as such sigi mayok tadi laiba nate manadi masidi constitution ki provision makha chathrak pa khongchat amani ado aikoi sire su tawhamni thoi tawbotabo Manipur da lairiba khoiga unsettling or political environment khoda maina law and order ki institutions amta government of Manipur gi si ching da maruina function tawdra matam sida karam hani enumeration tawdori no haiba sina karam haina enumeration tawdori no aduga sigi delimitation jiri enumeration da base toba adugum process amani haitare aduna sigi law and order siga delimitation sigi yamna mari leni haitare aduna sima yam phajana ikona pukhatpa ma changi atopa amadana hojing ngasai su oja singna haipet panbiramba
delimitation the khwaidagi chawba India gi hujiksi laiba issues kai no da India gi center amasung state masen gi marakta laiba relationships da yamna chawba khena ba malakadra haibagi wahang ama thole madudi ngasai gi UP gumba Madhya Pradesh gumba Bihar gumba state singsi population ki growth siga atai state small states in South India and North India particularly Punjab kumba adai di North East India da leba state singsi ki magi microscopic oiba population se na maning da lehoraga larger chunk of delimitation ki benefits se mainland Hindi heartland se phangani haibiga ki bezi am chaw lakpa maram aduna delimitation se tarok matam se masi benefits se mainland gi achoba state sing se low hi bataraga di India gi federal structure maga state singyo magi law making the yawbagi proportionality se kai ni haibagi achoba issue lai hai tare hojik se maram aduna delimitation is going to be subject to a lot more criticism masi malai aduna ikoina what next Manipur da yengsi hai tare ngasai na horok pada haizaba delimitation sidi matam gi matung ina akoigi 2026 ki matung 2031 ge census ki matung da oina tawbagi propositions in Manipur gi di hena khudong chagani karigino haimdum da high Guwahati High Court ki judgment 2005 ta pi gi ba judgment sida haisi 2001 gi census ase recorrect to mathau tani adu head count ma tawdom ni haidana Guwahati High Court ki judgment ama lei haitare haibadi masai ojana na haibi ki ba masai gi subdivision mapanda adu ga maroina district ahum da yamna khoigi yamna exponential growth skewed growth haitare ko ado finding to the high is 2001 ge census da all India growth 21.36% oi kanjida value of Manipur 18% oi ba decadal growth aduga three hill districts adi Manipur gi 169% growth le ba which is like very unnatural adubu jana sai hai gi ba 39 point something da akoi ge zero down tau ki ba is technically fault yam lai ha ba maram di ngasai gi head count tau da bida percentage da oina minimize taroga kanano lothoi si haibasi ge scientific oi ba akoi gi method ama yaudana akoi gi India gi kano sina population control office na sumaina census ki office tau gi base masi gi isre yamna chawba akoi gi wat pam su lai gi haita aduna 2001 ge census sida ikona delimitation je tau pa haibasi si constitutional issue ma lai kai defective process ma yaugre haita re maram aduna Manipur delimitation pamiba mayamna su hairiba 2001 ge census lebe anomalies me am rectify tawdragadi yamna hena just oiba delimitation process ma la oi haibasi ne maram aduna Manipur delimitation tawba haibasi yamna maru oi tawbatabu hairiba constitution gi tangai phadana ingedaba norm mayam je ningthina maru oina Manipur enumeration oblique population database ma phazan authenticate tawdra taragadi masi aro khudamai na example am haijege more gi matang da natragana Churachandpur gi matang da akhoi more gi khoi village mayam se rename tawthokhiba adana kamai to ge da moina manrega gi job card se filing to bakan je da makhoi gi address thu ya da ada su ba issues mayam adai di akhoi na more gi data da 1961 71 82 81 1991 hen la pa kan je da general gi population si yam thina hantarak pa aduga akhoi gi particular community ki population yam exponential growth ama lakpa ada sig scientific explanation why these communities are growing in number haibasi sigi database si reassess to bagi mechanism amatta leita bagi mong da lakpa adana maram orga Manipur da lairiba ethnocentric oiba politics ne maram orga lairiba ethnic marakta laiba conflict sigi sikhar resolve tawno bakan honoring ai sida delimitation si unfounded oiba database ama da tawgiba taraga di ethnic community ki marakta lakada misunderstanding si yamna wang pa yai maram aduna hena scientifically viable oiba akhoi Manipur gi head count tawba sina lairakan ta Manipur da delimitation tawban mathau tagani haibagi aduba judicial oiba legal oiba akhoi options ni akhoi explore to mathau ta khali okay han da khoi yam scientific oiba aduga yamna asing ba makal gi data ma census report mal mathau tagani aduna 2031 jena khwai digi apaba census report am oigani habi hom singni thambir se aduna ai akhoi gi ngasai gi 2002 da akhoi gi 2001 gi census report 2001 gi census the base tawraga tawgada delimitation tawda base Assam Manipur Nagaland Arunachal Pradesh amadi Jammu and Kashmir ni adu Jammu and Kashmir gi di magi reorganization state reorganize to gibagi matung ina masi 2022 da habta renga sidagi chahi ahum gi mamang da mai pangthokre aduga Assam gi su
aduga Jammu and Kashmir 2011 ngai oza thamigir man 2011 gi census ta base tawi moi gi marakta reorganize toru dan obi otherwise ma khoju 2001 da base taw habani ahan ba order thorok matam dadi aduga armai tawdana Assam gi 2001 gi census ta base taw urga tawbasi mamang chahi da tawkhre 2023 gi June dhara tawraga masi August ta ECI ni magi final delimitation की report फाव फोंगरे अदो हुजी लेमो रिसी मणिपुर ने नागालैंड ने अरुणाचल प्रदेश ने तो मणिपुर दे आम चाव इशू अम लेजिना कोई असम को साफे असम की एनआरसी तो बिहाव मो एनआरसी तौर मतुंगदा एनआरसी की प्रोसेस लोरगा चनब चनब तो आन मो एग्रे अप्लाई तो बतो यादब दुना तो एनआरसी की प्रोसेस लोर मतुंग मखोगी delimitation से तौकी अदमाइना मणिपुर दसु delimitation से यादब नते अदुना असिंग पॉपुलेशन द तौसी हैबने अदुना हुजिकसु मैम हाइनरसी ये सेंसस टु मसु accurate census मथौ ताई but accurate census लाक्ट्रिंगाइ से दा do we need an NRC हुजि NRC तौदना delimitation तौ मणिपुर दि चानरो हैबि होम से लाइव जकमान थम बिया delimitation is a constitutionally magi provision nama tawde yadabam oiragasu masina akhoi society sida kai ka pi na parliament da huje recently akhoi delimitation tawne tawde ki south ki state sing hai tare ne state sing sida se Tamil Nadu the Andhra Pradesh Karnataka Kerala moi sing da degi banta opposition party even Kolkata gi Mamata Banerjee bog yaung na moi kanba kugi movement ama sagana ba honari dina ana masina moina hairisi makoi gi India gi whole India gi delimitation torok da solok pajiga Manipur gi solok pajiga almost the same ne siga ai katang ai tawjage ana hairi ba south block ta leri ba kugi state masa sing sina kugi parliament ki seat se lok sabha gi ana present gi lok sabha gi parliamentary seat se 543 ne ana hujiki present situation si da population based oraga delimitation asi tau taraga di 31 seat lok sabha seat si mang ne short block ki conversion si right aduga north block ki haidare ne north block ta le sina koi di UP Bihar MP Rajasthan se le dina sa moi sing jina 31 seat si gain tau ne ba aduga short block ki sina asai 26 seat si कोई मांग ने लूज तो ने जिसकी प्रेजेंट सिचुएशन कोई पार्लियामेंट लोक सभा की सीट 543 ले बस के अनुसार था अदुबो कोई स्टेट की ओइना हाइतारे ने नेशनल कोई GDP दे कंट्रीब्यूट तौरी सिटी कोई हारिबा साउथ ब्लॉक सिंजिना 31% GDP contribute तौरी ने whereas in the north block election only 24% खते ने तौरी अदु हुजे अमु पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग्स कोई magi accommodation to bayariba magi kari haitare si 888 neba adubu akoina 848 se 2019 ge swaida si tongni habi ken kum khara idea khara phangi aduna 848 se lebe taragadi koi ge north block se masai da 150 seats ma si koi gain tongne okay adugo whereas there's koi south block ta lejina only 35 seat khatama koina sagi gain tawne ba aduna se disproportionate oiba vote mayam am lai ba aduna sagi oda chine ne so hari se koi south block ki state singi magi parliamentary representative oijabagi magi proportion de aduki matik down for la ne ba aduna masai da koi constitutional crisis sama lakane ba aduna ne masigo mayam se la ne khandana 1976 ta koi Indira Gandhi na jegi IT polls amendment to the constitution India ka pre story se adagi amu yarak da na jegi IT poll amendment amu lai ni da adagi di amu state singi oina article 170 is 87 amendment to the constitution India amu lai ni da masi na takpadi akoina hujiki present situation sidaida yamna koigi society is the contribute piriba GDP dibu oiro family planning dibu small family norms na koigi countries with sokot na honori bising the punishment pibi poram layaba somda bemaru haidana UP Bihar mayam Rajasthan mayam sidana magi the kari haitare reward ama pibi mom de la missing hen kalapagi aduna koigi federal structure da kanuna ga solai kai se yam songor jane ba aduna madi disproportionate oiba mayam dun yaro yana anu moi hoje si pak yaro oiba India da si problem ama yam sound arise tawre ba moi hoje adun moi hoje high risi traga demographer India ge phawbo sing hoje khaneri si population based the delimitation to basi India da masi suitable oidre okay that's suitable then alternative way ma masi koi thiba madarga leba andra di masi akai ba me amla eba ana moi no ji khanari ji moi hai si okay
population based delimitation to ta di Rajya Sabha gi Lok Sabha gi Rajya Sabha gi seat sing ji state wise equality one to them ni ka ha ba du ma some prastab ni ko zamai to na pot ma am thole ba same thing India da na koi gi Lok Sabha gi seat si dai da hong to hong ji lak pa south block ki seat ma am north block to lo hi ba gi problem arise so ne whereas in Manipur in the same Manipur is within the state sing da koi gi liminary ba community sing ji mai gi population growth si manadi population growth si manade if population the base toroga masai gi delimitation to taraba delimitation ji to taraga de ga haijabudo community amagi kano sing ji community amada saki doini community amna handa doini community am hengak doini adu ta di constitutional crisis sam lai aduna tungde am sauba bad repercussion ama lakadoine ba aduna koina hojiki delimitation ama to matamda 2001 gi census data adu gi defective oiba adu gi na tongan mam laikre 2011 da bu oiro adraga koina 2031 haitare ne next census is likely to be conducted in 2031 to dwini 2031 da bu toro adu high rising si da ngasai gi som da koi Manipur gi su the community khare da di population ji control to jadana healthy society mo oirakna ba same dana down lore atopa madana explosively increase to 31 da toro so adugi disproportionate of pote dum lakane ba aduna population base da koina delimitation to tar de madugi problem du dum arise to ne adubu adugana delimitation haibasi constitutionally bound to de adaba port amani to bum to e adu scientifically aduga yamna systematical oina kogi population count haitare census se mayam su panelist mayam takpi ba masi yamna sumna justify oina to bam lai phai adu oraga di khara phagani adu even though adu ora bawada group khara de mangne aduna ne India gi structure de yengoraga na Lok Sabha gi sit mangbudo koi Manipur da lagana assembly gi sita mangbudo same thing mane aduna hujik koina India government na khana ba matam oire delimitation asi population based da based toroga delimitation to basigi alternative way ma karmain toroga policy si represent to yaba mai ngasai state wise as well as ethnical community wise proportionally equivalent or port ama pothok bagi tangai phadaba lai ane isma hangasai okay Chinglen ko gi kenu gi si kate Manipur da delimitation to bugi si maruina hujiksu yang panna ma haini si NRC gumba ma haidi hoida koi marakta mapandik sang illegal immigrants ma am lere ma koi si detect to da targadi akoi population gi ngasai gi census report yauri bu masing sida illegal immigrant ma am yarongani madu hana lokho matung da koi gi delimitation se tawdragadi ngasai yam sanghi bu mafum dudna assembly constituency masing hangalak pi film lak targadi hairi bang ngasai gi koi gi democracy gi wan tok to soirani adan ozana chu thambi ba koi gi population da base or census da base or ga tawbugi delimitation si nataba topa thiba lambi pok thiba mathau tare ha hum duni adubu hoji phau gi koi Manipur gi sidi ta hou da ba hoji India pumbugi oina 2002 gi delimitation commission act ha tare 2002 gi si ta hou na le state manga du ani di dogre ahum le Manipur ne Nagaland ne Arunachal Pradesh ne adun ahum se tha ahum ji manu de to tho ha hum duni adun namdana ahum jidang ha ari ba ana ba makak tawduna le bu lo shallu ha bani na masi farju phatrasu tawthona ba honarak pana wana bana chumeng khambi bra otherwise NRC ma to hobna di phayeng khambi kwan thambi adu tha ahom ji manuk sida atai to ba yaroi dra ko right aduna yam chingna haragati ngasai khoi na khanari ba ngasai gi marui na khoi gi south lom da gi north lom da south ise masi atai na te ba power gi ma balance masi democracy ni hajar kasu manabai mutta sip to bitore adun masidi a kind of colony colonization of south by north India ka haise masi adum yam cheres ne di masi comment piriba misaksi jamjam minate ba India ki best parliamentarian ki award phangiba adum misak amana hari ne ba ko ngasi na su pau pongre adu ki similar analogy da koi Manipur da su hairi se kogi valley na ching da colonize to gi mong da haidi machine ji valley lo helere 40 se lere ching da kun khak lere habagi adu gi similar argument ama sedum leyo male adu di missing da dum to gi bini hana adu hojik ti missing se unproportionally hangali to ba yaro
adu APR ko valley ding lak ni na ai very loy passion gi tawre habi wakhalo nam se labra sin adu passion da ba du gi di asida masing rum taxi ko right hai di 1991 da koi gi senapati le si 2 lakhs le ram missing se 2 lakhs plus koi gi 8406 ado 2001 da hengle se 2,83,621 hai yang si ko hengal pichang se aduga 2011 da 4,79,000 hekri ne thauji koi senapati se second largest koi district oy ne Manipur da han Imphal is no oram natra haining idi kai deba as per magi asing ba population dugi matung ni tawja sun ko su kai deba adu ngasagi masdai da koina kitang khoi gi jangjal laga yung matam da masi asoy pya ne ram me haidi koina census to matam se da jackson lo da bai tar adagi amana matam se Nagaland da su problem thoki ba matam su ogi ko aduna ana senapati gi sum example macham piwani atopa district atai da sum siam thoi ba aduga tampaki da di adum masing je ka su yam na hiana magi ohong basi ka su yam ne lai ba na te haidi ohong lai ba na te di yam ne ta khoi gi manipulation to ba ya bai rum siam bai te adagi amana khoi thengna khre ma mang da anoba koi gi unrecognized village me am henga pagi paw lai gre natra jingda aduna haining idi nium chumna magi missing gi proportionate oina ada chana na thaba ama taw matam da di ke su kai de development gi tawri ba koi gi scheme punamak si population da adum yum pham oy NRGS puro natragne central sponsor scheme punamak si masi lonamak missing mai lai mga tane aduna missing mai lai na panina missing si hengan na bhai tar masida toan ba koi gi tabak dong na basi koi dum uye ba jahi khra gi mamang da irang gi tok tringe da kuki gi moi intellectual sing mar te i ba yaw hrin ne di kaino da koi gi missing si ngasagi village me am di siamaga mai magi koi phan bang ba hona ba da masi tabak do ba yaw re na bokta moi masen koi i ba gi wa si yaw gi ba aduna yamna singna moi mar ta su kitang moi gi 자고 돌아간 게 간자 바싱지 뭐기 마팜지 레닝들에 가이버기 제닝 뭐기 포츠 반들 락기 버수 마ям 여기 거든 말다 anyway 아니 탐다닝이 데 수마 거기 manipulation기 룸지 얌 자우나 레히바 방크르디 야오레 아두나 라카도리바 센터 시마디 빠잖아 거기 마약 생나 좀 또바마 마두다 칼라인 칼레 아두 로이나나 호제지 거기 Parliament nong na sari si nong na sari ba parliament si yes masi phamba yare ba seat si sanipan ga marfu ni pan ne ai triple H adar wakan kan ba ho re ba mai kamai ga ta yes ada simanung sida hana 1971 gi the pavani 543 nata yes missing da aduga 1961 dana 522 ne matam ding missing ki wani 1951 da 494 adu 2026 da di sai uzan sai bi kre masi or payar si 848 masi or payar right singman usda ozana habi ge badu da gi aina kidan chamda jabada UP se nupi yona angang ahong gi me ani poisi bihar de angang hum bajar poya Manipur de arban da nupi yona anga mama kai poe ne na ji tu ado UP da ai tileram badagi hengal kadori si 143 jam ngani phum doi ade hengal is 63 ne adagi bihar da 40 le madagi 79 adagi 39 ne right ade rajasthan da 25 dagi 50 25 ne madhya pradesh da 29 dagi 52 23 ne right ade whereas south lom da lakpada tamil nadu ni yam hengal is 39 to 49 10 henga pesin chaw bo re moidi right aduga akoi andhra pradesh amu si trying to hengali kerala di zero sale kai menga te moi missing fazal control to ade karnataka si trondo hengali masi moi kitang kana bhai tare ade punjab amu sakra kana manga hengal pa ade te myam adum legre aduna mangjari si south ki di fazal mangi ko zapana ma phim du akoi gistasu Manipur ki su za habi ki duni masi
mafam khradadi yam chawna mangjaba sengna toba jaga khraji manghoba bhem leireba aduna madwai da kogi census ta yumpham oibasi hojiki leiriba kogi census gi mong te chatlagadi adu delimitation jina hiena kogi kana ba por pai mota masina hiena kogi problem thonu bi chak su erkaneba anyway koi matam piri adu aina kanjabadadi tien gram matam ja superimposition to muktu su ai ngam lithasate adum makata na adum masi koi court gi kanoda masi adum jathar ka do maliko aduna lairiba manipur gi lairiba film study yanar bata huji koi se missing mai lena bangtani nasi koi thoi ba delimitation adagi mapan gi mitop ade NRC punamksi ALP missing adum mai lene aduna punamksi yanga yam sensitive oiba or kadaba sumba issue jidi koi gi court na sudum khanarakani na idikal okay Manipur gi thoi ba Manipur gi tha koi tha kun gani thoi surak laba koi Manipur gi irang hai tar har birang sisu missing hagala pagalo mari le maduna mar moraga koi fencing tawgani border fencing tawgani FMR se control tawgani regulate tawgani ha gi wapna singba mayam amba lai bani mar maduna hari ba mayam singa se consider toro matung sida koi gi hearing su July gi tangkun ga ma thoi da makata na lai habri na masi delimitation makti tawdraga su atopa kari kari pakhum mayam am lakpa ya habne dubu madugi mamang da thawng gi mamang da delimitation taw habagi wahum aduga delimitation gi koi commission se already appoint tawraga lai bani na masi atopa walhori ba state home jlang haur atai dilo india pomagi no loi tawraga state home khatagi kari gi tawdibno habagi atopa state sing dagi su dum pressure na traga question taw busum yawe hatare aduna hojik pigi duri per reason se Manipur gi ndi yamna reasonable oi ba ground lai na thambi bi abra kwai thambi ozanoli so the general na hari bo pangre hai tare Manipur ge case ase tongali aduga Manipur hoji law and order situation sina hari ba delimitation to was issues am like ni and high gre aduga aina koi ge audience ki clarity ki damuk haijening base Manipur the 60 assembly constituencies lai ba sida 19 plus 1 the reserve seats ni hai tare aduga akoi rajna sa haibiri ba issue du kitanga apna hena junction ba the clarity hen leina ba hari ba lemhol 40 is the unreserved seats unreserved one then yes so 40 is unreserved oi ba haibasi anybody can contest elections adabu lemhol ba 19 plus 1 so they it is specifically for SC adu 19 amana ST gi ni haitare adana sumaina ko reserve seat si koi Manipur da sumai laiba sisu koina khangmina om sangi haitare adana tamda loina laikre haibasi matam sangbo hayeng kona gi matam dadi tamgi seat sing se community khudi mangna adama koi election contest oba yaba get elected oba yaba silai more gi matang je nga sai hauba haijaki bado kitang substantial toning base more da khuda moina 2008 phau budi nga sai gi more is a small town planning committee gi makha da lerami adu ADC gi manu chalam de adu gi matam du di hairiba general population the right to vote and right to get elected si lerami haitare adu 2008 ai kan khawna ADC da yamna dubious oiba mawng da transfer si ADC da tawsin ki badagi general population the right to get elected si manghi haitare adu aina more si example amoina lawraga ina haining basi 1971 the ST ki population ji more the 31% way 1971 ST population 31% aduga 2011 year of the 57% growth away which means almost nearly double the population around some 45% growth ko aduga general population is 71 the 69% layeba adu general population is 2011 year of the 43% hande adu itana the hauju ki 2023 gi May gi 3rd ki matung da di general population gi achoba ayamba saruk sidi laitre haibatare adana sugumba demographic shift ama yam kana lairing ai marak sida karam haina delimitation tawdona wafum zilai aduga hauju ji Churachandpur da March ki tang 13 swai dagi horaga ngasi faubda Churachandpur gi sidai da muknari sisu demographic imbalance lakpadi ni koi lobia mase koi community maming di paning di adubo Churachandpur ki main town sida communities inge dominance ki imbalance ma lakpadagi communities inge ki marakta unkhana pai issue ma lay adu oiba taragadi Manipur da mafam sing sida demography da yumpham oiba conflict si lay haitare demography da yumpham oiba lay riba conflict si koina ningthina enumeration phajana tawhodaba taragadi masigi conflict si
flare up tawbagi machak sing oi bi hai bje Supreme Court ki akoi ki hearing sing sida mar anu petition sing thaduna Supreme Court da maha ki judgment asi reconsider tawbina bagi appeal sing chatpa da yamna kanagani na khali adu dagi su mathak da 2023 da May ki 3rd da irang je thokra matung da su honorable home minister na parliament da bawda Burma gi unsettling or political environment sina Manipur da topa mi chang padagi conflict je tholak pani an official statement pi ki belai haitare hari ba punamak se akoina government of India ki position sing amadi akhoi gi Manipur da lai ba skewed demographic growth adu goza Narendra hone sukan haibiri ba 2001 gi yam tina khoi gi unscientific oi ba population ki database ase masi Supreme Court ta question on pukhalaga Supreme Court should take a very judicious decision on this masi decide khoi gi intho ga thamba yar hai tare aduna punamak sing sai khoi da legal oi options su lai adu ga khoi da hojojik lai ba ethnic imbalance ethnic turmoil asi su reference on loraga akoina 2031 gi census asi ngai basu yamnamak maram chai maram di covid na maram oraga 2021 gi census su hoju phobu release toba ngamdana leiribni haitare adubu amu hena hojiki law and order se normalize tawdaga di enumeration toba yam amu hena futile loiba exercise moituni haitare aduna absentee kano me ama population me am tholok pi haitare masi puna masi resolve to ga haita di Manipur is unique, Manipur is distinct, and Manipur ki case city hariba thahom ki deadline sida yahon da bamak yamna chungani aduga khoi ki Manipur da chingmi chinau sing ki maike de ki delimitation yamna pamba ki narrative ama lai basisu hariba moment asida delimitation toruba taragadi the so called indigenous people mayam sigi mai ki political marai bagasisu tambang moy maram aduna we have to hold back our breaths and wait for the opportune time aduga phajana enumeration atai debate mayam dupu de koina kona khanaragasu at least Manipur da authenticated oiraba database ama population gi lainaba honabina ba sina Manipur da tung koina peaceful oiba adugumba inter community relationship da su yamna thajana ba hingalakani aduga Manipur da Churachandpur khangde natana Technopal khangde hari ba border area mayam asidai sida handa conflict tholokpadi gi laiba demographic shift mayam amasung 2021 Myanmar da military coup thokpadi laiba shift mayam ase phajana population ki mapping ama tawdana Manipur da hojiksi delimitation toxin ba haibase this is going to be very futile in thamsi okay matam se kitang leib number moraga ai yam ten ba pakhum sing hatero ja hum tik log jog ja hojiki khoi gi 2001 gi census se ma si yamna controversial oiba tu ga yamna chum da ba ta chum war pa du makal gi data amne hare aduna masida tawba yadra hadi 2002 gi delimitation act na hare city 2001 the base thaw haibani adu one gi je Manipur gi ondi am controversial ore therefore 2011 gi sometimes minimum haina 2011 the tawba yaina haibu opuma adu 2011 gi data jidi already masi yare na lobi yara bra kenu to sai jan thambi ki bita Chinglen su thambi ki bita sai hengal pi sang jana 2 lakh le 2011 da di 4 lakh si mata hadi almost 50% ki chang da jump tawba data myam yawri so that is almost impossible in 10 years adu 2011 da to phawba masi adum unscientific oinin thambi yawra mai sai ki Manipur da koi ki hujik le riba current delimitation se 1971 ki data the base of ni 1971 ki data adagi census ki 81 ki 91 ki 2001 11 bhaw ki koina train ji yengba matam da population si koi ki community wise koina study to matam yam satina imbalance of report amala imbalance yam chane khena garjani aduna koina hujik 2001 ki koi ki data the base toraga akoina sit hum mangne na haise 11 to darga di stock mangne taruk mangne adu hujiki current haitare ne current population se 10 tawradi 10 guma mangne okay aduna asai population growth to adu mangi besing je si mangi sing sing asai ki valley gi haitare hanale jeramba janel gi haitare ne si ma kaduine adu atoba sakidoine adu orgadi when 2011 da tawrosu adum masigi disparity si dum laine 31 da torkan da di ko 31 da so dum laini tobu adu da sit masing hagli chance le rane 31 na tok tara ga de koina census ti katang scientifically koina correct
hand count head count se kuna tawbang amagadi maduda disparity lejaragasu adu khradi phaneba adana 2011 gi data sing so koni yeng matam de yamna expert oiba yamna mong marin ta da data de dum uyeba aduga loina na adu ujabaduna technically census tawbada lejagre etrogaso ko de amongst the different ethnic communities mayam jing gi kogi growth manadabanina growth manadabanina madugi problem to it just like kogi south ka north ka gi india gi overall kogi scenario ma kogi climax ama ji sagatana ji sense pak to yaro em sigi ji palami da lawna kona to ri mayam je aduna madugi potu same thing manipur to eba der ko na manipur na madugi kanu do complaint to da hai da re ne to da ga ni aduga parliament ki lok sabha ki sita south block north block ne tong nari sumai na koi manipur tong da bai wani same situation ne koi jina within the state within the state and within the state la 2031 ne still thok ne ba that means koi na amongst the different ethnic communities in sigi mai fertility level population growth se equivalent stage equilibrium stage am da porak pa mathau ta ba adu ne ba central kogi 84 amendment da tawri ba 2042 amendment ka tawri ye thur ei je kai sustainable population growth am leibang am ga di mad toroga di yani ha bi ki sum thang tur ta la ine ba okay jasingla dusra sang jasingla koi manipur gi sidi mamang ga legi ba data sing 2001 gi boiro 2011 gi census report boiro je la ka duri ba Vijay Tauri Visiki Boero, 2031, the Laka Boero, I remember Mamsing, I said that the controversial way of the area, they took a late Male. I retired the Manipugi situation, said that the now in 1976, the 50 years key, we freeze the Virba and Manipur Gumba stay, Sumba Russell stay, Karagitism, sit Masinga, the limit as a freeze, the one of them Parbagi, quite a bit, Matamaracha, he could tram Manipuma. Until unless a cookie population was unhappy to Pamaki, fertility rate, Kajin in a control of the pop. Then at the way, what if see two na loraga, right? The Waroshin Tiba Aduam Zumoy, Yam sensitive over Zagani Koise. Aduna Ayi Tanzania Badi Masia Kogi superimposition at the Patana Koi stakeholder Punamasi, Koi Pazanamadu more low than a Tana than Maramdi. Kanag interested to do delimitation. Delimitation has with democracy interested in democracy is the missing a lepe. And missing a lepadu Sagi missing yammer of the Sumsakrati, mother program like in a present in 1971. Right. I don't know Madugi Punamak to Koyanga, Lady Manipurgi, the demographic imbalance ki matang the Tonaiba, Pokanariba. Wapam mayam, I think issue Torre issue mayam, Punamaxi Yanganda delimitation wapam si conduct the Koyi Masi, the Warrior Mamma than that's an embassy, a Masima, I the ground near Tinasu, I Pamito to Monday, I don't want to Lazar, Koyi people interest, democracy interest, I do states interest, I only have a Taza Badumate the native. Okay, I don't Punamaxi, consultation, Pazanatoba, doing Matungina Koi. Istaurap kudi makaitar amadu panamaksi pasana koi kanamiraga koi hayeng hen pagadawa pima mamada lakman bai ware patum changin mana pai aina kaiba masih koi pan gumani koi mun patring eta cara ka di problem lakan. Okay, uzano rinso laksa. Uzano koi hills and valley ki population sing hills na ada delimitation se tuna toni ba koi museum hengale we are underrepresented. Aruga we are overrepresented haigadra haidi mogi leiriba MLA amana representative missing yam chaure aduga sit missing yam dre habigi moi to complain am leje aduga valley dana khoi haidi choi sida missing hengalak pada su data da su khoi thajana tab am leise masi sigi thajana bagi level am propodi chang do mal kamai thambi ja mata right like tab area su ozan noni kamai thambi okay sigi trust deficit am leise Quite first, I could delimitation through the gay, I could get chingy aspirations things here, Karamake, result of Hungary High City, acknowledged of him toy. Right. Karigino Haimatam da Tamgi constituency, Amazi, Minute Kun Punkheim da, Lochat Payabia, Duga, Chingy constituency, it's very vast, no matter Loibangam the Suyawi Hanamakuna claim topa, Wafum Slay. So Adam Aduge perspective to get the funding the or so, delimitation gi through the war so justice ki process ama koi darkar lai sima atop amadana in hining basi Manipur 934 unrecognized villages see scattered when protected and reserved forests in the Tahsil koi wari masulai puna maksi gi already Manipur skewed demographic pattern ma lai re hai bisine adana akoina
ꯌꯥꯅꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ UNC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯎꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NRC ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯕꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤꯁꯦ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯒꯣꯏꯡ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯑ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ communities marakta confidence building ama tahoba mathau tai population gi skewed oiba singse akoi understand tahodana akoina delimitation tausin gi ba taragadi masin yam chawba ethnic flare lak pa yai haibase wakhal khanmina ba ama darkar le okay delimitation to bududi mathau tai adubu delimitation tawningi me haituna akoi yamna truthful oidaba data amada hairiba delimitation tawsalu taragadi sit hengat pa taragasu hengali ba community dugi miyam dugi maraktasu haidi kan sai indigenous am di non indigenous ki yam chawba problem laktana lamdam sil leimini ba mepum khudima ki future da yamna khudong thine ba yamna adum khana chena ba thokka da ba makhal gi problem am orakani maramudar mayam si punna khayata gyan taminanu gi damakta table amada haigadra level amada lagna ba sulenga na semina ba aduga koi civil society mayam na su semina ba mathok tagani only delimitation akoi legal right ni constitutional right ni hedna sanction bakna yaro hawi homduni and also NRCC manipur gidam tadi yamna mathok tabra habski wahum duni adu ta hongi matam de piri thaom sida kari hong balak pa habdi yengna tari on the note ngasi wanti the manipur files ke edition simatang shalo sinjargi ngasi edition sim mapung pan gidam ta waja hom poro bistam kan thasu punuk cheri appreciate you joining lorani yember pun namsu ngasi edition sekaram to bi bagi SKTV manipur gi tongan tongan ba social media handles inda join to biraga comment am the feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nothomb signing off. Kurumjal.